Lijep pozdrav svima, ovo je druga video lekcija o Maxu Horkheimeru, pripadniku Frankfurtskog kruga. U ovoj se video lekciji bavimo njegovim poimanjem filozofije. Što bi zapravo filozofija prema Horkheimeru trebala biti? Treba prvo ustanoviti krajnosti filozofije. To su metafizika i pozitivizam. Zašto su to krajnosti? Metafizika s jedne strane stalno spekulira o nedokazivom. O Bogu, o bitku, o raznoraznim temama koje su apstraktne. Tako nikad nećemo doći do konačnog odgovora, kaže Horkheimer. S druge strane tog spektra jest pozitivizam. Puko opisivanje uz pomoć korištenja isključivo činjenica. U pozitivizmu se gubi taj filozofski mojo, jer vi raspravljate samo o znanstvenom, o onome što dohvaćate osjetilima. Onaj neki filozofski element se tu izgubio. Što Horkheimer predlaže? Sredinu. Što je sredina? Da filozofija bude korektiv svijesti. Da ona konstruktivno kritizira i onaj objektivni um i onaj subjektivni um iz prošle video lekcije, da bi se uzeli najbolji elementi i iz jednog i iz drugog i da bi filozofija na kraju krajeva pomirila te dvije vrste uma. Na početku prve video lekcije o Horkheimeru spomenuo sam da se on u Sjedinjenim Američkim Državama bavio borbom protiv neprijatelja napretka. Ustanovio je da je društvo njegova doba postiglo visok stupanj napretka. To je tad bilo neosporno. E sad, je li taj stupanj napretka to društvo dovelo do blagostanja ili do barbarstva? S obzirom da je djelovao u doba Drugog svjetskog rata, došao je do zaključka da nas je taj visok stupanj razvijenosti doveo do degradacije. Međutim, razlozi za uspon fašizma su društveno-ekonomskih razloga. Što iz tog onda možemo naučiti? Da bismo filozofiji trebali konačno dopustiti da iz nas izbaci strah koji u nama guši sposobnost mišljenja. Kako to učiniti? Kaže Horkheimer, stavite u središte pojam napredak. Jer ako se riješi taj napredak, onda se mi rješavamo straha. Treba uzeti u obzir da napredak nije isto što i rast. Tu se prvenstveno misli na napredak čovjekove slobode. Napredak je put prema razrješenju od straha. I napredak je nekakav put do slobode, samim time. E sad, što je sloboda? Da bismo saznali što je sloboda, moramo provjeriti društveno-političke strukture koje su se za tu slobodu i borile. Prema tome, sloboda ne bi bila ništa drugo nego teorija historije. Jer mi zavirujemo u povijest da bismo našli te društveno-političke konstrukcije koje su se za slobodu borile. A kroz povijest sloboda je bila lišenost od postojećeg stanja. Vi ste bili slobodni ako ste bili kontra postojećeg stanja. Da sumiram taj put. Od straha preko lišenosti od tog straha do slobode. A vozimo se u vozilu koje se zove napredak. Filozofija je istovjetna s eksplicitnom vrijednošću onog što ona ima za reći, kaže Horkheimer. Prema tome, definicija filozofije se kroz vrijeme mijenja. Ali filozofija uvijek mora govoriti istinu o svijetu. Stalno smo bombardirani manipulativnim lažima. I filozofija je tu da nas od njih sačuva. Time bi učinila veliku uslugu čovječanstvu. Ali ju trebamo prigrliti. I onda neće biti straha. Toj mašineriji moći moramo suprotstaviti misao. Jer mislena stvar
stvara i misaono biće. Slobodna misao stvara i slobodne ljude. Filozofija je onda istina o kojoj ovisi svijet. U tom svom strahu ona je savjest čovječanstva. Uz dvije vrste uma navodim i dvije vrste čovjeka. To su pokorni tip i tip otpora. Nazivi tih vrsta dovoljno su sugestivni. Možda ne bih trebao ni objašnjavati, ali ćemo ih proći ukratko. Pokorni tip sve više prevladava. I on je zapravo više pripadnik neke organizacije nego svoj čovjek. I on predstavlja ljude koji se služe oponašanjem. Tip otpora je usamljen i stalno dolazi u sukobe s društvom. Ne žrtvuje istinu vladajućim standardima. Pokušajte odgonetnuti tko se koristi kojim umom. Naravno, pokorni tip koristi se subjektivnim umom jer su njemu važniji njegovi ciljevi. Tip otpora koristi se objektivnim umom jer on želi da svijet i društvo napreduju. Toliko o Horkheimeru. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalena, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozof i ja, te filozofskom hrestomatijom Branka Bošnjaka Povijest filozofije.